Ada setan di hatimu, setan belang mata keranjang, tukang godain anak orang. Emang betul tulang ikan kantong kosong ngakunya masuk kantong kosong ngaku masuk. Rayu di singoh abih anu daragok di pengut. Ijak ngohoda fiction ate tacik ka fiction sewa. Ruh bak cewek pegah kekayaan saboh M, rupanya ka saboh mano. Pegah dro M padahai ka ember. Ruh bak cewek pegah dro polisi ate tacik ka polisi tidur. Jamban-ban moden. Munyai lingke lagu-lagu benih laut paki. Goreng 5 minit snap benih laut. Beredul cigal se gusyrahe, beredul cigal se gusyrahe, anemik bekisau kamu hiyo. Kelari dal se gusyrihe, salo bali, peki calo bali, bete burkar kirgai, aku rap baho ho ho, kurap baho ho. Oh, lahiane kamu kurap baruang. Anak berleblo hemset nyan hai bangai. Justru tak perlu dakwah dah depu putra kepetren le Allah ke Nabi Muhammad putra. Al-Quran sep nganyan mentau. Kita perlu dakwah mentau. Nyolong kalian kampungnya. Menyobit leh malam dakwah jemaatnya, menyobrokon pertuh dro rungjak je ke leher tuhnya kata pekat mendung le. Luh dakwah na perubahan. Lam dakwah putra kepegat. Oh Nabi Muhammad yang kepedan oleh Allah Quran. Anak ron HP kira jino. Jino perle anak te bertari, berlincah musuh. Bergarang, hana perle belajar set nyampe pengut badipi. Menyo tengah perle anak te berlincah bergarang bersering tak baca surat surat Yasin. Be anak te pak yai dong tahu te ko di troh hitik irok langgar poh hitik itu pukun pi ada putu mana cak long langgar poh hitik popuhan teman mai perte selfie tiga ada tengah hamil ke dehbak upload nyan mantang hana perle blonya be jinoi pegah bat TV obat tenang jiwa goyang dumang yang dinyanyikan oleh artis ibu kota Jakarta, cita-cita takon. Obat tenang jiwa baca Al-Quran. Ladong urang na gedepu Al-Quran ya hantu kejak kudai megeblot Al-Quran. Megepeduk dah tahu ati bara pintu bek temang hantu. Ada gepeduk mahana ada kecok-cok. Memuat hantu ler mahkotnya. Tacok Al-Quran dah baca. Olehnya perle anu tu butari. Bersering tak baca surat puak. Surat Yusuf. Meri kampungnya udah tari urang. Tengku ibom pi Yusuf kita un. Emang mameh ikutnya. Anak tam dawaka. Cuman longkalan bonon na yang mata sipit, na mata menggelunti. Na yang hitamnya biasa. Cuman bek kaitan bacut untuk kawau rumah kayak dot mak. Mak! Sang ngaten mengandung kulung ngolom siga sang dibaca surat Yusuf ha? Ente kalan kulit long kalage pungkong kanan hitam. Hitam kalage boh gadong lo. Gon hai nu hai. Ate prosesnya mati lampu. Man rayu jih tekedi nang pagi menyo nabi gehoi ke perumoh ke Aisyah dosa wahai Humaira wahai kemerah-merahan mana perumoh hitam ki bantah hoi wahai ke black-blackan hero hai magun kesede kemak orang putih mandum lang kawannya pejeduk pasal kau pakai ka. Setiap yang Allah kena pejit pukul hitam pukul putih mandum lah hikmah. Bentuk kaitan bacut kabo tu be.
Neuban banyo nangan long awak birun. Kulit cukup berat kelon ibidin pegahlan dakwah. Ija Australia. Terus kedeh kebetulan po hotel awak Bangladesh. Jikun le awak Bangladesh. Bakji awak birun. You from Bangladesh? No, I am from Bangladesh. Okay, ngetak magiwang tak kau nak. Betul. You from